Ще помоzi. Vi možete samo malo tuckati. Malo stigati vi možete. Da, da. Nimila vašega žena, pa kak vi lijepo popivate. To je Milina čuti. Tome bi vas i anđeli rad poslušali. Zato nas sa i vretena veselša i lepše vrtiju. A bome i slepica Borena Drndova. Jože, tako nije bilo dosta i tuge i žalosti i jada ove 5 let. Taj bi morali nekak lepše i veseleše živeti i mi i ova naša dečica. Imaš pravo. Hvala Bog, družina. Ona reke budi. Joj, slušam vaš pripovest. Pak, kak bi mogli mi dobiti to zlo? Znate, na svakem koraku, na svakem mjestu, kam se god okreneš, nekaj podsjeti novo. Šta vam samo htjela povedati, možda bi naše dece to bilo leže prebaviti. Vidite našega Franceka i Anicu od suseda gore Zajdišća, kak se lepo i zaljubljeno spominaju. A nek je, hvala Bogu. Oni su lud. Mi svoje životno poslovine završavamo. A na mlodevi ostaje svi. Hvalem Bog, dobri ljudi. Lepo vas je vidjeti. Svi lijepo delate. Nete ni gladni, ni boli, ni bosi, ni goli. Bogu hvala. A kam te noge nose, Ive? Idem Jantolekom. Treba mi težake, treba mi trsje prašiti. Ja svako leto idem k njem, oni su dobri težaki i pošteni. Samo im motike moram poklepati, njihove ne valjaju baš ništa. Tupe su, moglo bi se jašiti na njim. A onda, oni siročeki se muči i mejne mi napraviju. Na Benšiću odmah pri ranjenomu Isusu. Prekrasno, tresje imam. To mi je punica dala pokojem duši. Punicu sam imao. Ljudi moji drogi, dajte vi mene recite kad smo se mi zadnji put skupili u ovak lijepe broju, u ovak lijepe broju. Ajde, daj ti nam, ustvari naša kazalica je već nam donesla, nekaj započeo stiti. Ajde ljudi, hoćemo si malo onak. Ljudi, samo malo tiše budete, da nas moć ne bi udba čula. Budu vam došli komare i najže pomesti. Malo sutra.
budu došli. Imamo mi prava mjesta, da mi prave stvari i vrede stvari mećemo. Pipik, to je dobro i pametno. Ajde, Ljudi dragi moji, daj nam Bog zdrav. Zdravlje. Ajde, živeli, Je li ovo s onoga Murvovoga lajka? Aj, kako Kak lijepo to piše. A čini mi se da se bole i vidim, skoro mi je očala ne biti. A meni su se ključa otprla. Ja sad bole više. Možete brzo doći k Antoniku. Ako Bog da. Prije nek se pozmračilo. I dajte vi mene recite kad ovak čovjek se lijepo usjeti, kad mu se stopi duša i tijelo, kaj si ne bi onu jednu našu. Onu, tak je bari. Onu domaću. Ajdemo. Su krasale, curice sve sastale, sastale se pa govore, koja koga vole. Sastale se pa govore, koja koga vole. Prva voli Ivana, druga voli Jožeka, treća hoćeš te u svoga, nijednog drugoga. Treća hoćeš te u svoga, nijednog drugoga. Joj, mene ime. Da bude nekakva omladina privam. Ja sam čula. Je, Bogu hvala, samo nek scena dobro zide. Bude, hvala Bogu. Točka mi je, moja gazdarica rekla da ju tak zanima kak bu to zjapu spaci. Ivek, si ti čuo za Trumanova jajca? Daj, to sigurno s Amerike došlo. Pitaj moju susjedu Maru. Ona je čula da se Trumanova jajca deliju. Kad se Ladi Križ je dopeval nekaj. Pak je ona mislila da bu Trumanova jajca dobila, a dobila je v Škedislinu, pa se prašina nekako. Gdje se praši? Onda kad Juna nije mogla skušiti, jer me to ozbiljna žena da prava jajca isto i u kese, a ne u zdivu. Pitaj kaj ja znam. Odi, Rože, ili ti ba. Idem, Otišli su tam, nećeju mi pomoći, ja bi isto... Pa ne su ti deca? A eto, otišli su tam, došla ona deklica i samo nju gledi, a lepo mi je rekla da mi bu pomogel, stući te konoplje, a sad kad ona dojde, odmah mi niš neće pomoći. Skočila ga je do kraja da skočila. Hvala Bogu da smo ovo leto sad lijepo posadili i posejali. Sela ima, hvala Bogu da. Znači, tak let titak bilo li? Je, sad je sve lepo pokazalo, zato se ja živim, to mi od jesenju stalo malo, pa bi i mi otišla, bi i mi trsje, moji su već otišli. Onda bi mi to napravili, a sam ja opet već skuvala. Baš od zeljen sam skuvala, da, i lepo budemo zela, možda kakve kobasičke ili malo kuvanog špeka, dok mo gore po društvu si seli, je, smo lepo svi zajedno pojeli, to je onda pojemo domov. Kruh sam snočka spekla, četiri lebe, Ali ti širnete. da, a vidiš, da, a kaj sad ja moraš gledati, jer vidiš, samo se sklonila. Ja lepo mu je mati rekla da mi pomode to napraviti, ali ja više od njega nikakve koristi neću. Došla je ta deklica, ide, a znaš kaj, znaš unoga mega suseda, on ima dve čeri, Lubica, ona Lubica je lepša i ta Lubica ga non stop gledi i lepa bi mi to sneja bila, priži, ona bi to sve napravila, ali ne, on ju neće ni gledati. Samo bi lako skoči, pa nemam pojma, kaj se to događa,
Rodio sam me sa Ajde. Kaj je tu? Kaj se je Daj. Bog nas čuva i brani. Valjani. Na zagrebačke odre su ga ubili za nekakvo nešto. A joj, nemojte mi pati da nas ne budu čuli. Žena Boža, je to sigurno? Jesi sigurno? Jožek, sigurno. Sad se prisilodije zestala raščonku jednu ka ide čokonec Da. materi. Pa kad to povedala, Onda je sigurno, onda je onda je to Tako je sigurno tako. Zlo se Bože. Aj ne, kaj se to. Isuse Bože. Čera je bio doma tu prina. Združila se crlena bonda z rogatem Antikristom. Poteži jako Božja, sveti križ. Ljudi, vište kaj se događa. Ubijaju nam najvredniše i najbolje lude. A zato ti oni nečajni lopove, jer koja kakva godosti i linčine, kakva gadosti im dila i po nečaj. Nećaju dobre ljude, jer im dobri ljudi ne pašaju ni od roboštu. Da, Imaš pravo. Nektari gdje su tuče samo 3 gonili. Nikdo ne ostao, ni dosu ti, ni doja to, otkud su ti ljudi. Da? Dole pri šume su je sve 3 potukli i cijel dan su dole ležali. Isuse. Po noći su došli negdje je došao po noći, odrazili je i zakopali, ne zna se ni gdje, ni dosu. Eto, takva se zla dogodila. jel vidite ljudi kaj Ne su taki lugarčeka Sremičevoga. Da, Isto i su da. ga ubili dole negdje pri Kravaščice kod Polikom. Da. Samo zato kaj je bil lugar i hoće još pri župniku. Ajde. Em sem čula, da su jednu ženu tu z Gladovec s petkom odi dece i to drobne dečice odegnali nekam v logor. I te se ti sad deca nekak zeznala da su je odegnale u Požegu u zatvor. To ti je naša fikatička. Da. Samo zato kaj je križara mjesti skuvala i robujemo prava. No i stareša curica ima jedva 15 let. Ja. A gledi, mi bi morali i naše bunkeraše reći. Da, treba ne brati. Oni su se počeli malo previše doma kozati, bude njih isto ovi pobijali. Oni ti sad samo po svaki dan po selu ideju, pa ti onda imaju i doušnika u selu. I neka bude nekdo vide, oni budu otišli od zemlje. Joj, se vam teri dom izestala našega Iveka Zvonora od Pečota z jame dole ziše. Joj, kakove i to patnik. I po vrućine, i po kiše, i oluje, i nevremenu. Od Pečota ide i kaj zvoni od ruševine, one naše cirkvice zvoniju, ali nas ni tuča potukla, kak nam rastirana mogla. Imaš pravo. Jo, ljudi dragi, ja mislim da bi mi mogli do sutra pripovedati, ali bilo bi najbolje da ja otidem do našega župnika Jakoba. Bilo bi dobro, Da vidimo kak i kaj dalje. Je li bomo mogli mi kak pomoći pokojnjega dopeljati, pa sprovod napraviti ili neka. A bilo bi dobro i našega bogoslova Števeka Domitrovića malo opomenuti da ba se ne izlaže previše. Da ne budu i njega, jer oni ti ubijaju i oči utrti i vjeru, i crkvu, i kršćanstvo, sve. Onda ne boš rekao kako boš se dogovorio. To bi bilo najbolje da idemo s Trsja domov. Živinu si naroniti i zapreti. Onda bi se mogli zestati primene ili prilomi kako hoćete i u tišine se krunicu izmoliti. A kaj sad drugo mora? Ljudi moji dragi, ovo su teške stvari. Koliki su dobri, pošteni i pametni ljudi stradali zahvaljujući zločinu, zahvaljujući bedastvu.
Nam mora biti jasno da bude još ljudi strogo. Ali ljudi, pazite na sebe. Pazite na sebe, pazite jedan na drugoga. Da. Jer jednoga dona ovo zlo bude otišlo, kaj nije od Boga, to bude nestalo. A mi smo ipak kršćani. Oprostiti moramo. Tak se moramo ponošati. Ali ne smemo zaobiti. Nećemo zaboraviti. Jožek, ne bomo zaobili. Ne bomo, ako Bog daj mojka Boža. Ovo zlo kaj se dogodilo. Mi bomo nosili u srcu i duše ovaj krvavi den kaj se danes dogodilo. A bomo i na papir to vrgli. Sad bomo napisali za ovu decu, da danes zutra ne bo na vek ovo trajalo. Samo da ja nek Boga Oca zestanem, gdje se moramo na miru spominati. Eno ide v burdel dole na pašu, gdje i ja idem s kravami. Tam mi ja pripovedal, da su nekaru noć kučili prene mi doma. Onda ja mu nišel vrata sopreti, dakle je župnik prugnuće za oblak negdje u Matušinsku Sinokoš. Pripovedal mi je i kak su je tu negdje pobrali u Ciklenoku i v kere stridec od vas otpevali v zatvor. A pripovedal mi je i da biškup Stepinec ga jako rado ima i da saja to se zveda kak ga udba tu goni. Pa ga hoće nekam na sigurno mulko pospraviti, pa je mislil ga u Rim poslati. Ali nima papero. A dok papera bi ishodil, bi ga na odru vrgel za kapelona, tak mi je njegov otec pripovedal. I sad je valjda unišel na Turopole na vlak do Odra i tam su ga valjda negdje vlovili i ubili. A kaj guš? A deca mu spremaju, pesmice su mu šteli recitirati za rođendan, 25. svibnja mu je rođendan. 27 let je samo imao. Samo 2 leta. 27 let. Kakva je to tuga i žalost. Za sve života ki su zgubljeni, a ovaj život, ovaj sveti život, kad je trajalo samo 27 let. Kaj bi čovjek i rekao? Kakva je to tuga? Števek, odi ti župniku pa pitaj kaj bi sad mi mogli napraviti. Budemo tiši, rekao sam, da. Hoćemo se sad pomoliti za njegu dušu. Ajde. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bjaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daj mu, Gospodine, i svjetlost vječna svjetila mu, počinjalo u miru Božjem. Amen. Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ajde ljudi moji, zbog. Bog. Ajde, Bogom idemo onda domove.